aha 2014 kwezi kwa mwenda umwaka ogwo tukakoreka amakuru bukanso y'egombora ya Rubaya yazibira umuhizi wa kawo betinga kemegisa okuhereza nora kecumuro stamp okugira ngo atandika akore nka chairman wa Kanyabwanya ahabwe gomboreji ogwo akagaruka yabasha ba stamp y'egombora ngo agitwara district bajumwima ecyarugiriroho no kuhindurwa kwa chief y'egomboreji Rwecho Kanyesije barukumutwara umuraka gwa katojo mu Rubare bwanyuma y'egomboro kureba ngunere bataro wa district omu habatura orokumanywa nka Victor Twinumugisha akabiguraho umushango abo kugira ngo nibenda kutanora kecumuro mu ntebe y'iceyamani yafira muhiremu Elizoba kotenkure yambarara eyayebembero assistant registrar Henry Twinumuhwezi yaragira ngo eshonga zegomboro ya Rubaya zigume nko kuzira hati okusyabiro byo kweza umushanzo byo kwikomena ku mwaka ogu yagira ngo embere Rubaya ahagombora ibintu ko yabo utakabire vice chairperson utakabire chairperson active atamuba ngando utakakwasere stamp atagira kikwata kandi kanseyine resolution yayo chairman akakora rushafu uyakoze rushafu abayine selfish interest zabo bayenda ko so mugishago kufa kwa chairman ku challenging bi chairman yabirakoze abebembezi bahumuriza abanyarubaya ngo tinora Charles Gombora etara kanso y'egombora ninga shukoti bwe nahabwe cyo nisha abanyarubaya bahumure ibintu biza kuzombuteka ubuhezano buza kubaho kandi tugendera hakiragiro ikitwasaza mu kanso kandi cyo kutegeka ihanga ryona twitaga stamp ezombuteka ahishimiye kuba neza abantu bitubona babona bwine akubura buhereza kandi aba district ababuza kututaha itwenke gombora tuza kubikiriza abo kwa stamp ne yitwenke gombora kurugera kanso y'egombora ya Rubaya chairman atakafire akahindura mu bantu abari kumuheraho aho yayanjurire kanso ngo vice chairperson nora kecumura muhireho kandi ngunayija kubanjora vice chairman umusya umukansera akurateho konka bamba kafa kanso takagarukire kushitama ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.